Makan es krim enak. Enak. Nah, dimakan loh, dimakan loh. Gak boleh ya mainan, dimakan. Pak ya? Pak ya? Inilah. Ini. Enak toh? Nak, dimaem. Awas. Nak, biar enak, be. Enak. Oh, mantap. Tangannya biar mantap. Mantap. Ini tak pakai nih. Nih tak pakai. Pak ya. Hak be hak. Hak mam. Ini kan Pak lagi mainan. Pak. Dan di mam. Gak boleh nge mainan. Laki. Enak. Mantap. Di tangan nih. Ana joget gimana Ana? Berdiri no, berdiri. Ayo. Berdiri. Wes bene wes endoke. Nah berdiri sih joget kayak Ana. Iya. Ngono Ana lek joget ele. Ya, wes maem lagi. Tangan kanan no. Nah, ngono pintar. Wis mainan, maem es krim. Mantap. Nak. Enak. Ilih. Lek mas lek joget piye mas? Gedruk berdiri dulu, berdiri. Ndang, berdiri sik gedruk. Berdiri sik. Iya, gedruk. Gedruk kakinya. Iya. Makan lagi. Makan. Mantap. Enak. Mantap enak. Mantap enak ya. Mantap. Mak mau apa? Caca lo mak mau
apa? Kaki. Es krim. Mak mau apa? Enak Dadah truk lewat. Oh, cium jauh. Tak pak ya es krimnya ya. Es krimnya dikasih nih anak ya. Mau boleh ki pak? Pak boleh? Oh gak boleh. Gigi mana gigi? Gigi Caca mana? Oh itu gigi. Ih nanti gigi mana? Lihat gigi. Gigi giges toh? Tepuk tangan sih. Payah enak. Mantap ya mantap. Satu, dua, mantap. Lupa nih. Lupa nih. Gak boleh no. Gak boleh dimaem. Enaknya. Dan dimakan. Makan. Nah, dihabis nih. Pek emas golek gak nih dihabis nih. Loh. Siapa Wima? Mbak kasih ya. Mbak kasih. Enak. Enak. Mantuk. Pipine ndi pipine? Pipine Caca ndi pipine? Pipi. Ngene lho lho. Enak? Enak Kak? Mantap. Mantap jiwa. Kok ireng lho. Oh iki ana. Iki ana. Joget sik koyo anak lek joget ana piye joget? Ya. Ding tang 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 dit tang 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 dit tang tang. Tangane piye lek joget? Tangane lek joget piye? Awas. Iya. Oh iya. Mantap. Pak wis gak dimakan Pak ya. No iki lho. Iya. Entar dimaem.
Caca nyanyi sik, nyanyi. Udah no. Caca nyanyi dulu, Caca. Sholatullah, salamullah. Itu apa itu? Yo, rupane yo. Piyo, joget-joget ae. Geleng-geleng, joget-joget. Geleng-geleng.